नवो प्रदेशाध्यक्ष थारावपाक काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी चेल्ला कुमारान शेनवारा दुसरे दिसा काँग्रेसीच्या आमदार माजी आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली। शेनवारा चेल्ला कुमाराक आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे, आमदार दयानंद सोपटे, रेजिनाल्ड लुइजीन फालेर मेळ्ळे। हेर काही पदाधिकारी मेळ्ळे। काँग्रेसीचो पदाधिकारी आणि ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष निळकंठ गावसोय मेळ्ळो। No, I have given the view of mine, overall view what is happening in the state, and the economic, political and social. Okay, so any names you propose for the No, TPC post? no, I don't. काय सांगू ना, आम्ही काय सजेस्ट करू ना। म्हाका खबर आसल्या विशयन गिरीश आनी संकल्प नांव आसा दिसता, आनी म्हाका तेचेर हांव काय उलोवं ना। तुमचे कितें व्यूज पॉइंट ना ना कोणी जाल्यार आमी आसात। No, he has just come president, and whatever decision the party takes is my decision. have you suggested No, I have not. You see, आमका जो प्रेसिडेंट जायो, जो असो आसपा जाय की सगळ्यांक एकठांय हाडपी, एकठांय दवरपी आनी तांकां घेवन पार्टीक फुडें व्हरपी असो जाय। कोणेंय केलो जाका लागीं आसलेल्यांक दवरपाची कुवत ना, असले उपकार ना। तुजे पर्सनल कोणाचेच कितें आसो ते सायडीक घरा, आनी जेन्ना तूं पार्टी म्हूण येतलो पळय, यू हॅव टू थिंक ऑफ पार्टी फर्स्ट, देन युअर पर्सनल दिस थिंग। आमचे पर्यंत आमी सजेशन केलां, हाय कमांड कितें आहात पळय, बिकॉज वी आर वरीड अबाउट अवर पार्टी। चेल्ला कुमार आता शॉर्टलिस्ट केल्ले नावांची यादी राहुल गांधीक दितलो। राहुल नाव सिलेक्ट करतलो। हे वेळार चेल्ला कुमारान गोयचे बीजेपी सरकाराचेर टिकाय केली। काँग्रेसीक खंय हे सरकार ओडोवपाची घाई ना, मात पक्ष बारीक नदर दवरून आसा। No, I discussed with them, I consulted with them. They have told their views. I have consulted many people, many senior leaders. Then I have to place it to the Congress president, and finally it is a discretion of the Congress president to choose the PCC president. We are looking for a person who is aggressive in nature, means who raises the voices of the people of the state, and who is more accessible to the cadres, and who has an experience in the organization. MLA, senior, even ex-MB or whatever they say, everybody is saying that. See, we are closely watching the developments. I am in constant touch with everyone. We are not in a hurry. So now, after 1 year, now this is the period. The truths are coming out. This is the period. I have to patiently watch little time till that all the facts coming out. Once it has come out, BJP will be totally washed out from this state. The day is not far away. सूत्रांकडल्यान मेळिल्ले माहिती प्रमाण आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, यतीश नाईक आणि गिरीश चोडणकार फायनल रेशीत आसा। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।